Jeste folk, dobrodošli u novi klip. Danas delamo reakciju na Baka Prase X Voyage VVS. Učer smo govorili o Čale Saletu, Zlatkotu i te pičke materne. Zlatko je u menu u disu Voyaža, a da gledamo Voyaža. Znači kaka je to neko na ključe. Ono, lal. Uglavnom da začnemo. Zbog ovog spota su me pokrali, tako da je ovaj spot koštao 250.000 eura, znači 250.000 eura je koštao ta spot za to kad su ga pokradali. To sam neki gledao njegove live istorije, da kad su oni bili u zuni, da su mu pokradali sve ure i torbok je imao nar notar, a u bistvu te ure i nar je sve pronesu od kuće za to da lik nordi pod spot, da se fleksa u spotu. No i eto, isflekso je, brate. Ajmo daj. Lega, želik fleksa, batoma. Brat moj, pa nisu te pokrali pare, ti si pare sve utopio, jebate šal. Kod upleli nije sve na meni VVS, Lambo Brabus vidi me, skini se da snimim te. Brabus, taj isto Brabus njegov stari moj. Dobro da mu Brabusa nisu uzeli, a vretno je bio s Brabusom u zuni. A veš, a sve to kar je na mizi, to sam mu džapnal. I še već. A drugač pa... Vum vum, ali je to što radim najbolje. Vum vum, manije, ma te bra manije. To ode od balke kar vozi, no. A gremo dalje. Kod upleli nije sve na meni. Dobar prehod, realno. Manije, ma te bra manije. Evo da vidite kdo je lepši od Čale Saleta. Pak, zakaj moram to menjati, majke mi, ali ja bih ga moram biti na hype trainu, boli me kurac. Gremo malo nazaj. Dobar sada. I Lambota sploh prvo nisam vidio do zadnji kad sam prvog uzicu. I Lambo i Brabus su od Bake Prase. Pa i tako unika ga spremljate, znate to sve šta da pričam. A evo, volim ti. Ovaj ti je od Voyaža, to je on napravio. Tako da ovo još nisam probao, moram da probam pa vam bom javio. Evo na Brabusu od Bake. Lele kvaga fleksa je, obret, pa to sam podalo. Dobar. Hoteli Plaza Latina from Casablanca. Lepa je i arogantna, a meni treba baš takva. To bebo prva je klasa, roli pun dijamanta. Živim ko da mi je svaki dan, bato rođendan sada. Ništa. Čima tu lutam, noćima bez sna. Trošim, plaćam, bacam pare svaki dan. Živim... Brale, evo. Sad vi men recite koja je vam najbolja iz desne prema levi. Ja boga mi vidim ovu istatoviranu ode ispred, direkt ispred ova blue tangići i to ova, ja. Danas ko da ništa ne mora, tebe vozi kao rimac nebeda. Preko duple linije, sve na meni VVS, Lambo Brabus vidi me, skini se da... Pisao, sad sam pričakovao flex, evo po moje june pare kaj ih ima zdaj Vojaž sam mu džapnal. Drugač pa pričakovao sam tak flex, ipak je to Baka Prase, model on flexa gdje god može. Tako da ono, jebem ti frizuru mrtvu. Tako da ono, flex je komad, zazdoj je top spot, itak flexanje do jaja. Za ikrat ono, top, bomo vidjeli kom na koncu se odloči. Vraćaj se. Jo, pa glej, ženski ispala sisa, lak bi ih dal saj tale, ko se reče, te kopalke u meri jeba. Aj bil to un. Beverly. Aj bil to Beverly, 100% je to Beverly. Stari bre. Dokle je voz, nemam pojma. Je, Beverly je budala, taj isto kralj, majke.
Ona dobro zna ko sam i voli taj gaz. Hoće samo da je vozim tamo gdje nisam. Svaka fleksa ju parava luda. Drugač komad vozi, tekst, ono, šta ja znam, 7 od 10. Nije neki spec, mam joj lik boljših tekstova i boljšega flowa, ampak jebi ga, hajde. I ova pjesma nije loša, razumiješ. Došao iz geta, imam IQ 200, blokove level up. To je poželje Ghost ili ja. Došao iz geta, imam IQ 200, blokove level up, više love nego ceca. Veza ne treba mi, brzo u penthouse bani. Veza ne treba mi, to zato je završio sa onom Anju Bla. I sa ovo neke kurči se kao, veza ne treba mi. Zovem taksi, dolazi mi druga, veza ne treba mi, brzo u penthouse bani. Zovem taksi, dolazi mi druga, ajde pali. A su to prozivke ili? Hoćeš poklone, ribone zovem te, da mi duvaš srećice, sad ga duvaj srećice. Okay, I like that bar. Yes? Upleli nije sve na meni VVS, Lambo Bravo svidi me, skini se da snimim te vum. A Grem se stao da kad su snimali ta spot da su uživali, brate moj, znači uživali su i to na gas. I to gas je bio pun gas. Vum, ali je to što radi Mani je, opa. najbolje, vum, vum, mani je, ma te bra mani je. Preko duple linije, sve na meni. A, to je Pablo Zunga Exit koncerta festivala, šta je bilo? Ne, bio, nemam pojma. Popravite me u chatu ako grešim. Sve na meni VVS, Lambo Bravo svidi me, skini se da snimim te. Vum, vum, pali je, to što radim najbolje. Vum, vum, mani je, ma te bra mani je. Vidi ga Beverley, brate. Breta, tko će se ti pare izmoćao, ti njih lak pol osušiš. Ili šta? Volim ti 365. Nema reklame, brate. Da li bomo tuki na VVS? Nema džabe reklame, brate moj. Ovaj komad, evo meni neki kao ono summer hit, summer vibe, ono kad si sa ženskom na bazenima, ovako nek što slušaš ili da se nešto popije, ovo ono, zene lih rakija i ono, a veš, pa ovako neko chill pivo, ovako neki koktelčić i te pičke materne. Sad tekst je ono, jako, ono, rekao sam sedmica, desetkica može biti tamo onaj zadnji dio od Baka Praseta, kad proziva Bijušu i to, i za Novu i pičke materne i sponzoruše i te ta. Spot je 10 od 10. Vojažov tekst, vojaž ko vojaž, šta ćeš ono, vojaž isto neka osmica dobra, šta još fali jebote ono. To, ja nemam zamjerke, jedino još za flex dajem 100 od 10, 100 od 10 i za ženske dajem ono 10 od 10 i to je to, znači sve skupa ti dođe fino 8,5, 9, znači eto, 9, 8,5, 9, to je to, tako da to je od moje reakcije sve. Vi lupite like, share, subscribe i pičke te materne, a mi se vidimo u sljedećem klipu live-u, tako da čuski.